ndarya ariko nkananuka nkagira inyota cyane. Biramahire Iberi afite imyaka 21 muri 2016 nibwo yamenye ko arwaye diabete. Impamvu yafashe icyemezo cyo kujya kwisuzumisha ngo hari bimwe mu bimenyetso byayo yari atangiye kwibonaho. Gutangira narindi ku ishuri, muri icyo gihe narindi mu masomo nk'abandi bose, umunyeshuri ku ishuri nyine, ariko ntangira kugenda ngira navuga ngo impinduka mu buzima, aho nashoboraga kumva naniwe, nkumva ndi gukenera kwihagarika cyane, nkumva sindi kubasha gukurikira amasomo nk'uko bisanzwe, nkumva sindi kugira navuga ngo gushyira uturaso ku mubiri, ndarya ariko nkananuka, nkagira inyota cyane. Ibyo ntekereza yuko ari n'ibintu abantu bagombye kumenya yuko ari bimwe mu bimenyetso bya diabete. Nyuma yo kumenya ko arwaye diabete, Biramahire Iberi yatangiye gukurikiza inama z'abaganga ndetse barakora imirimo ye ya buri munsi nta nkomyi. Aragira inama abandi barwaye diabete kutiheba kandi abatarayirwara nabo bakirinda. Ndabyumva ko hari abahita bacika intege bakumva ubuzima budashoboka, ariko ngengeze muri kaminuza byumvikane ko rero ubuzima burakomeje, amashuri wayakomeza, akazi wagakomeza, ntabwo mbese ubuzima bwa buhagaze. Ku bantu batararwara diabete, icyo nababwira nuko ni indwara hashobora kubaho kuyirinda muri rusange, gukora siporo, kwisuzumisha mu buryo buhoraho nibura mu gihe cy'amezi 6, ubwo ni 2 mu mwaka, kugira ngo barebe ngese uri wegereye bingana iki kuba warwara diabete cyangwa uri kure bingana iki. Imibare y'inzego z'ubuzima mu Rwanda igaragaza ko abarwayi ba diabete ubu bangana na 3%, gusa ariko aba bagowe no kwigondera imiti y'iyi ndwara. Ikindi ngo kibakomereye n'akato bahabwa hamwe na hamwe, ndetse ngo igiteye impungenge nuko hari n'abirukanwa mu kazi ngo nuko barwaye diabete. Uwingabire Etienne, umuhuzabikorwa w'ishyirahamwe ryita ku barwayi ba diabete mu Rwanda, arabisobanura. Imbogamizi ya mbere nicyo nakwita mu cyongereza bakita health coping, ni kwiyakira, kuko iyo umuntu arwaye diabete rimwe na rimwe kubera ya makuru ya kera ashaka gusa nkaho ajya mu kato. Indi mbogamizi no imiti irahenze. Mujye mwitekereza umuntu buri kwezi nubwo ari 10% atanga kuri mituweli, ariko buri kwezi gushaka 10% ry'imiti kandi ihenze. Ikindi kibazo ni dukunze kubona bakunze guhura nacyo ni icyerekeranye n'imyumvire muri societe. Muri societe turavuga societe duhereye mu rugo aho atuye, bashobora kutabyakira kubera ko ngo ahora atanga amafaranga menshi cyane kandi atakaza umwanya ajya kwa muganga agatanga amafaranga menshi cyane. Ku rundi ruhande hari n'abahezwa mu mirimo. Minisiteri y'Ubuzima nayo yemera ko imiti ya diabete n'izindi ndwara zitandura ihenze, ariko ngo igihugu gikomeje gushyira imbaraga mu gukemura iki kibazo. Iyi minisiteri kandi inibutsa abaturage ko ari ngombwa kwisuzumisha hakiri kare indwara zitandura kandi uzirwaye ntahabwe akato. Simone Pierre Niyonsenga ni umukozi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu ishami ry'indwara zitandura. Ibijyanye imiti ivura indwara zitandura koko irahenda, ariko nanone hariho ingamba zagiye zifatwa. Irahenda impamvu zo kwiyana nuko umuntu agomba kunywa iyo miti ubuzima bwe bwose, ariko ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda hose bwishingira ibiguzi by'ubuvuzi kuri ibyo byiciro byose. Kuvuga ko kato ndaza guhera muri rusange. Muzi ko hariho amategeko menshi n'amabwiriza abuza akato akariko kose mu gihugu cyacu, by'umwihariko ku ndwara byo cyangwa se ku kindi kintu cyo gishingiyeho ntago akato kemewe. Kuva ku wa 14 Ugushyingo uyu mwaka, u Rwanda ruri mu kwezi kwahariwe guhangana n'indwara ya diabete, aho abaturage basabwa kwisuzumisha indwara hakiri kare kandi uyirwaye akitabwaho uko bikwiye ntahabwa akato. Daniel Hakizimana, Flash TV.